Kuyinjabulo lentokozo yami bathandeka ubana sihlangane esifundweni saleli kota isifundo sesibili. Mina ngikhuluma lani ngumfundisi uG Mlilo nginxusa engila ubana baziveze. Ngiyalibingelela bathandekayo ngegama lika Jesu Kristu. Siyabonga ukuhlanganela esifundweni okhulumayo nguTalent Ncube. Salibonani balaleli lababukeli sithokoza ukuhlangana njalo esifundweni nginguCrayton Gatsheni. Salibonani njalo ngeviki lesibili ukota yesithathu okhuluma lani nguThabisile Dubi asikhulekeni. Baba sekhaya ezulwini siyabonga elinye ithuba osinika lona ukubana sizofundisana ngokuthi siziphathe kanjani kunhlupho ezihlangana lazo. Senzele umusa sinike ukuzwisisa busisa wonke umuntu ozalalela lozakuzwa sona lesi sifundo usenzele kuhle sonke ngoJesu siyakhuleka amen. Amen. Siyabonga bathandekayo ukuhlanganela njalo futhi esifundweni sethu saleli kota isifundo esisithinta kakhulu ngezivivinyo esingena kuzo sinoKristu. Yes. Ngileqiniso fana lezi zifundo zasincedisa kuzinhlupho zonke uvinya konke esingena phakathi kwakho okusidonsela ubana siyesindiswa ekuzeni kwenkosi. Ngizanxusa ubana sifundele uPeter ukuqala u4 verse ka 12 leka 13. Bangane bami abathandekayo lingamangaliswa yibuhlungu besilingo elibuzwayo kungathi kwenzakala into engaziwayo kini, kodwa thokozani ngokuthi liyahlanganyela ekuhluphekeni kukaKristu ukuze lithokoze kakhulu lapho inkazimulo yakhe isibonakaliswa. Siyabonga. Ngikhuthaza ukubana sinanzelele ukubana isifundo salamhlanje kuleli viki sikhuluma ngezivivinyo eziza empilweni zethu. Nansi ke indinyana ufundwa ngekhanda. Nxa sikhangele ngiqathanisa lesi sihloko esisifundayo kuyini esikutholayo maqondana lezilingo zokuvivinywa eziza kithi. Nxa uhlanganisa ke amavesi akaPeter kuye nezivivinyo eziza kithi. Yes, namhlanje esifundweni siza kufunda ngokuthi ukuvivinywa esingena phakathi kwakho thina sikubamba kanjani. Kulokuvivinywa okubuya empilweni kwesinsikhathi amaKristu agcine sekuthatha njengezinto ongamelanga zibehlele. Kodwa uPeter uveza ukuthi hayi lezi izehlakalo zempilo okumele thina sibe lenye approach. Kube lokuvivinywa okwehlela umKristu ngokuthi uyenze isono esithile kumbe uyeqe imithetho yezempilakahle. Konke lokho siza kufunda ukuthi kumele sikubambe kanjani. Okunye sizahlangana lakho esifundweni ukuthi izivivinyo lezi zisenza kumbe ngithi zisilungiselela ukuthi sifanele uNkulunkulu. Ziyasipurify, zisenza ukuthi sihlambuluke, sinanzelela ukona kwethu bese sikuchiya. Okunye futhi kuzasenza sinanzelela ukuthi izinhlupheko lezi zizasenza sisondele eduze lomlimo, sibe kwazi ukuthandaza, sibe kwazi ukuhlala sidinga umlimo izikhathi zonke. Okunye esikuthole esifundweni ukuthi izono esizenzayo zizabangela ukuthi sihlupheke. Okay. Kulezinye izinhlupho eziza kuzakithi ngenxa yezono esizenzayo. So ngokunye siza kuthola esifundweni lapha. Kulabeze science abathintayo ngezinto ezincibikisa izinto njengobugolide lokuyokuthize esifuna nxa uqathanisa lempilo yokukholwa kuyini esikufundayo. Yes. So igolide indlela elichiswa ngayo lokhu ngiyakwazi lifakwa phakathi kwensimbi. Faka phakathi kwensimbi ubusuchisa ke insimbi yakho. Nxa kuyikuthi likhulu kungenzakala ukuthi nxa lilincane uyaliphosela lona emlilweni. But kasikhangele kuleli elifakwa phakathi kwensimbi. Akuzitshela ukuthi liyabe linjani lingakafakwa phakathi kwensimbi. Yes, nxa ulikhamile laphana
sanda kubanjwa kuyabe kungani isidiva so ngoba kuyabe kungakachiswa imercury liya. Yeah, so ungalikhama kuhlangene le mercury yona liyani yabi ibambile. Punjuke then isigaqa lesiyana sasala singani siyisidiva so. Then wena kuyabe kungakafiki kuyelo. Nxa ukhangele ungakwazi vele uyaphonga ukuthi ngokulibhora nje. Alright. Kati ligolide elingakachiswa. Okay. Then lingafakwa phakathi kube sokuyithwa insimbi liyana. Yikho osokuphuma khona kube yiyelo. So ukuyitha lokhuyana kuyayenza ukuthi igolide eliphakathi liphume selipurified. So ngezinye indlela kalifike kube ni yelo lingachiswanga. Njalo kumele lihithwe okokuthi liyaze libe yelo. Siyangaphi ekuthini empilweni isitsha lesiyana esikhona siyancedisa ukuthi igolide libe purified. So nxa uhlatshwa empilweni impumela yokuhlatshwa kwakho ngemva kokuthi usuhlatshiwe kumele ibe impumela eveza ukuthi uncedisekile yini kumbe usele ulimele. It's either way, but lapha esikufisayo ukuthi impumela ibe ukuthi ngemva kokuhlatshwa umuntu abe lesimilo esipheleleyo kuKristu esipurified. Siyabonga bathandekayo. Injongo yesifundo njalokho selizwile izikhulumi zekhuluma ngedinga bona iveze ukuthi nxa singena phakathi kwenhlupho sinjengegolide elihluzwayo liyephuma selihlambuluke okumangalisayo. Thina kuhlambuluka kwethu ngokusincedisa ukubana siyebona umbuso wezulu ngoba uJehova uthi yana wobani ngcwele njalo nami nginjani ngingcwele. Akuphinde uvese ka12 ku1 Peter ngo4. Uthi bangane bami abathandekayo lingamangaliswa yibuhlungu besilingo elibuzwayo kungathi kwenzakala into engaziwayo kini. Lingamangali. Nansi indaba. Yiziphi izinto ezibuhlungu ezehlela uluntu zimchiye edidekile kumbe emangele kodwa okungamangalanga kodwa lanxa engamangalanga kuchiye ubuhlungu lokho bukhona bunjalo. Kulezinto eziningi ezehlakala ezisehlelayo okungamelanga ukuthi zisimangalise nxa kuyikuthi siya appreciate ukuthi isono lokho esikhona emhlabeni. Izinto ezifana lokuthi ngeWednesday ngabanjwa ngamatsotsi. Banjwa ngamatsotsi bangigongoda ikhanda leli bangigwaza kancane emlenzeni lapha. So omunye nxa emfonela sokukusasa uthi yena kimi ndoda gawula trauma yini. Mina impendulo engayiphayo ngiyokuthi ngingavele ngithi ngile trauma izahlibe khona. But engikwaziyo ukuthi uThixo ungiphe ukuthula namhlanje. Kangila engathi lokho engikhweseni ukuthi why me. Indaba kwenzakale kimi kodwa ngithi uThixo ungincedile. Wangikhulula kulezi zigangi. So ngithini omunye umuntu ube ngakuthatha ngokuthi akumelanga ngithi ngingumKristu mbanjwe ngamatsotsi. Ube sisesemhlabeni onje so umhlaba wona lo kumele sibe le appreciation yokuthi ngokuthi sesiyamukele uJesu kakususa ukuthi abarobha amabhenki lokho bekhona. Kakususa ukuthi ababulala abantu lokho bekhona. Ngokuthi mina sengiyamukele uJesu sokumele ngibe le ngqondo yokwamukela izinhlungu lokuvuma ukududuzwa nguThixo phakathi kwezinhlungu ngoba yikho kungenza ngibe lo mahluko lalabo abangakhonziyo. Kwesinye isikhathi siyakhohlwa ukuthi izinto lezi ziyenzeka kwabanye abantu. Sicabanga ukuthi kumbe kungehlele mina ngedwa yikho size sifike ekuquestioneni umlimo sithi why me. Omunye umuntu waphendula umbuzo kwa why me lo wathi then who. Ngoba wena la uyaphila emhlabeni. So isikhathi esiningi sesirelaxile
ngoba nginqoba isilingo kumbe nginqoba olunye uhlupho umlimi ungithwalile sengi-relaxa ikanti as I'm celebrating nxa ngibonga ngithokoza ukuthi ngiphumelele kumbe ngiyenelisile ukunqoba lesi silingo bese ngirelaxa ngikhohle ukuthi usathane lonke bhonga edinga umuntu angamudla so nxa sinqoba asingarelaxini asibeni alert sihlale silindile ngoba ukunqoba kawana ukuthi sesunile asikafika sikayitshaya intambo sisazohamba and ukuhamba kuKristu le kusazobala lapho esingawa khona kodwa asivukeni ngoba sihamba silo Jesu kambe ukulahlekelwa ngumsebenzi okufela ngabantwana belandelana umnyaka ngomnyaka ilezi yini into okuthiwa ziceze sisimangalisa yini yikumangala okunjani khonokho okuchazwa yilesi sifundo ukumangala okuvezwa yisifundo lapha yikuthi esikhathini esiningi izinto lezi njengamaKristu siyabe singazikhangelelanga uke wakuthinta uncube lapha ukuthi sikhangelele ukuthi nxa sesimkhethile uJesu impilo ingabi lezinto ezikhathazayo kodwa ke uPeter lapha uveza ukuthi kulona lolu hambo uJesu wahamba ngalo kuleyona lendlela uJesu wahamba ngayo kulezi inhlupho eziningi kungasimangalisi ngoba yena uJesu futhi wanjani wahlupheka lathi ngokufana naye sizahlupheka kodwa ke okufanele ukuthi kusiqinise kumbe kusikhuthaza indaba esithinte ivike eliphelileyo elokuthi silaye umalusi ohamba lathi ngitsho lasesigodini sokufa uyabe njani uyabe khona so iBhayibheli ikalithembisi lapho ukuthi nxa sesimkhonza uNkulunkulu la nxa ngimsebenzela kumbe ngisenza imisebenzi emangalisayo asithenjisa ukuthi inhlupho zizaphela kodwa ke uyakuveza uPeter lapho ukuthi inhlupho sizabe sihlangana lazo kuze kuyefike ukufeni kumbe uJesu ayezoyebuya inhlupho kasoze ziphele kumaKristu okunye alright khuluma manje okay uyabona Gatsheni nxa ukhuluma so ngithathekiswa libala lingamangali ngoba izinto lezi vele ngani ziyenzeka kini ukumangala iBhayibheli lesithiwa lithe do not be surprised yes nxa wake wenzelwa isurprise bona ngani ungakuzwisisa ngcono either birthday bridal shower kakhulu kujale kakhulu kubomama nxa besithi surprise lapha uthutsha ungakwazi it's either uyahlaba umkhosi kumbe kuthi baleka kumbe uyakhala uswela ukuthi ubalekele uye ngapi so nxa kuthiwa singamangali kumbe singabi surprised okwenza kuthiwa singabi surprised ukuthi sesingareacta ngenye indlela engenza silahle ugcineni sengingareacta ngiphume esibayeni esiyiso sengingabehave ngendlela ezangilimaza ngcine ngikhutha umbuso wezulu so uthi izinto lezi zijayelekile ungakhangela uyathufika emsebenzini ufica ukuthi uthoso retrench umsebenzi uphelile into yokuqala omunye angahlathi ngiloyiwe la isesiyenyangeni sefuna irevenge kwesinye isikhathi awuthola umsebenzi lwana ngendlela engayisiyo ugcina umlimaza futhi phakathi omunye umuntu avuke yaliwe enxese okusele 2 weeks ukuthi ajade ayezibophela indlela umuntu ube surprised ubengakulindelanga lokhuyana abese actor ngendlela ngayo so siyaxwayiswa ukuthi singabi surprised izinto lezi zikhona singakhangela impilo kaJesu kayizange ibe lula kunjalo wadlula kikho okuyizinto lokho kwamlimaza okunye cabanga uMary umama kaJesu ekhangela umntana wakhe elenga lapha bembethela wadlula kikho but bayasiqinisa abantu abanjalo ukuthi singethuki singaphaphatheki ngoba singangena engozini this is powerful ufuna ukukhuluma ufuna ukuthi ungananzelela izikhathi eziningi sibulawa yindlela esicabanga ngayo ngoNkulunkulu la ngoSathani ngokwakhe engqondweni zethu vele kuregistered ukuthi konke okuhle kubuya ngoNkulunkulu uNkulunkulu luthando sokonke okuhle ikakhunqana ngimkhonza nxa ngimkhonza vele uNkulunkulu uyanthanda kukanti ke uNkulunkulu kathandi abamkhonzayo kuphela uNkulunkulu yenzela
okuhle even abantu abanjani abangakhonziyo. Number 2 uSatan konke okubi siku-associate lobani lo Satan. So kuba lula ngoba ku-registered engqondweni zethu ukuthi konke okubi nxa ngingumKristu kulethwe mbani ngoSatan. Then sokusiba lula ukuthi zonke izinto ezimbi ngihle ngithi mina hayi kuthi ukuthi uNkulunkulu unjiyile. uSatan nguye osenjani ose in control ngempilo yami. Ukanti ke impilo kayikho njalo. uThixo akufisayo ngezehlakalo zempilo esihlangana lazo ukuthi sithi 10 izehlakalo zona lezo zibe izehlakalo ezincedise ukulolongwa kwethu seselapha. Khumbula kuhlukuluzwa umzimba izikhathi eziningi. Ku-attack umzimba but umbuzo ukuthi nxa uhlatshwe kanjalo ukuthula ulakho yini enhliziyweni. Sesithinte izinhlupho ezehlukeneyo, ukufela, ukulahlela umsebenzi, ukwaliwa, okuletha ukukhathazeka lokumangala ezimpilweni zethu. Inhlupho lezi ziza ngokuningi njalo sesithilo. Njalo kulezi izathu kungenxa yani sisiba lokuvivinywa. Kungaziphi indlela esinganceda ngayo umuntu ophakathi kokuvivinywa ukuba angamangali ngalokho ngobuhlungu angena phakathi kwabokumehleleyo. Suppose sikhangele ulomngane wakho usefele ngumama osesikolweni, wafela ngubaba engozini yemoto semday. Ngapha ama-fees ayafuneka. So kunenge osongani kuyamhlukuluza. Uthembekile eChurch ungamncedisa njani ukuthi hey ndoda into lezi asizamukele singakumangalisi. Okwakuqala babukeli labalaleli yikuthi umuntu nxa ephakathi kohlupho uyadinga ukuthi abekwazi ukuthi kanti vele isisusa sendaba le kuyini. Impi le iphakathi kaNkulunkulu loSathane. Vele uSathane ulwisana labantu emhlabeni ngenxa yokuthi bakhethe ubani uJesu. Kumbe uSathane kafuni ukuthi abantu bakhethe ubani bakhethe uJesu. So okwakuqala umuntu kumele akuzwisise ukuthi izinhlupho lezi ziza nje ngoba uhamba lobani uhamba loJesu. Into okufanele ukuthi imqinise imduduze into okufanele ukuthi siqinise isiduduze ukuthi si-attackwa nguSathane ngenxa yokubana sihamba lobani loJesu. Kodwa lanxa si-attackiwe kunjalo uJesu kasithiyanga. uJesu lathi yena lowana umalusi ebesifunda ngayo kumaHubo 23 ngasithiya uhamba lathi lasesigodini esimnyama isigodi sokufa uyabe lokho enjani uyabe lekho khona. So into eqhakathekile kakhulu yikuthi sime siqine sibambelele edwaneni elunguJesu lanxa inhlupho zibuya imihla ngemihla. Ngithandalele lokuthi uJesu kanjani kasithiyanga. Ngibona lo wacomba ipicture le wahle wayenza yabanhle ukuthi ngiphakathi kokuvutha, ngiphakathi kokutsha, ngiphakathi komlilo kodwa la uphakathi kanjani uphakathi kwawo kunye nami njengabafana abathathu abangena esithandweni somlilo la ngoba khona waba ngwesini. Omunye umuntu nxa ehlabela uthi nxa sihanqwa zimpopho uyisiphephelo sethu sizayihuba ingoma phakathi kwezinhlupho ngokuyisiphephelo sethu. Mhlawumbe okunye okungasiphathisa zibalaleli ukuthi isikhathi esiningi thina siya concentrate kuzinhlupho. Sikhangela izinhlupho kakhulu sikhohle ukuthi uke wasithwala. Umfowethu uthanda ukuthi we have nothing to fear. Ngaphandle singakhohlwa ukuthi emuva ngale usenzeleni. Yikho kuzasenza sethuke kumbe simangale kumbe siphaphatheke ngalokho kuphakathi. Yilo mngane wami othanda ukuthi do not tell God how big your problems are, but tell your problems how big your God is. Ngoba uNkulunkulu uyakwanisa ukuthi akulungisele konke ohlangana lakho. Omunye bese sithi asikhangeleni kuJesu. Even isiphakathi kwezinhlupho ezinjalo asikhangeleni uJesu umqalisi lo mphelelisi wokukholwa. Siyabonga. Ora ungikhumbuza indaba kaGoliath lo David lama-Israelite. Uthiwa ama-Israelite nxa ebona uGoliath babesithi uGoliath mkhulu uzasinqoba. Kodwa uDavid nxa wayebona uGoliath wayesithi uGoliath mkhulu ngamkhutha kanjani. So indaba isengqondweni. Umlilo nxa usuwubonile
ubona njengomlilo oza kupurifya yini kumbe ubona njengomlilo okumele uhlukutshise kodwa wena ungakafika egehena. Akumfundele u1 Peter 5 verse 8. Ivesi ngu-8. Zithibeni niqaphele isitha senu uSathane siyazulazula njengesilwane esibhongayo esidinga esingamudla. Okay, ngizafunda futhi ngale iversion. Le iversion ithana qondani lilinde ngoba isitha senu uSathane siyabhoda njengengwenyama njengesilwane esibhongayo edinga njani engamginya ilenye iversion leyo. Sesikhulumile ngezinhlupho zanhlobonhlobo ezehlukeneyo. Sakhuluma ukuthi izilingo ziza ngendlela ezahlukeneyo. Uma sifunda u1 Peter 5 verse 8 sifunda ngesilingo esiza ngayiphi indlela. Kuthi ukuthi izilingo lezi siyabona ukuthi ziyeza empilweni zethu ziza ngendlela enjani ezehlukeneyo. Kodwa uPeter uveza ukuthi isilingo lezi ezinye ziza ngayiphi indlela nxa silalele livesi. uPeter lapha uveza ukuthi kulezi inhlupho vele inhlupho zivela kuSathane okunengi bazo. Okay. Kodwa ke lapha siyavezelwa ukuthi uyabhonga emhlabeni. Ukubhonga lokho kuveza indlela ziza ngoSathane. Ziza ngoSathane. So ulokubhonga yena nxa ebhonga ujonge ukuthi sithethise uNkulunkulu. Sisuke kuNkulunkulu. Vele uSathane injongo yakhe yokuletha izinhlupho ngeyokuthi sisuke kuNkulunkulu. Yena into angayifuniyo ukuthi sibe lo Jesu. So uzasisusa njani kuJesu uzaletha inhlupho ezizayenza ukuthi nxa sesiphakathi kwezinhlupho leziyana sibone sengazathi uNkulunkulu kasithandi kumbe uNkulunkulu kalamandla ukusisusa phakathi kwezinhlupho bese sidinga ezinye indlela ezinganjani ezingasincedisa. Ngokwenza njalo siyabe sesisuke kubani kuNkulunkulu. So ukubhonga indlela yokuthi asisuse kuNkulunkulu. Ubhonga njani? Through izinhlupho. Bese kuthiwa khona unjengesilwane kasosilwane uSathane. Yeah. Ubhonga njengani? Ubhonga njengesilwane. Isilwane nguJesu. So nxa sethe wabhonga thina kasibeni kwazi ukuthi sikhona isilwane esivele sanqoba ubani? Sanqoba uSathane. Samnqoba ezulwini, sabuya samnqoba ngokuphila emhlabeni ngoba uJesu iBhayibheli lithi konanga. Saphinda samnqoba futhi esiphambanweni. Saphinda futhi samnqoba ethuneni. So kasibenini lalelo themba kumbe lalelo gunya elokuthi thina osehlangothini lwethu lamandla okunqoba lesi silwane esibhongayo. Ithathekiswa ukuthi oletha izilingo empilweni zethu ubani? ngoSathane. Yeah, kulomfanekiso bani eBhayibhelini ongasikhumbuza ngale ndaba ukuthi uSathane ngeletha obunzima empilweni zethu. Ungaba le ndaba esikhumbulayo? Indaba ekaJobe. Yes, indaba kaJobe. Nxa sifunda indaba leyana sithola ukuthi kuthiwa khona uSathane wabuzwa uvela nga ngivela ikuzulazuleni lani. Uyiqaphele yini inceke yami uJobe ukuthi akulo njengaye. uSathane abesesithi lapha kuPeter uyabhoda uJobe uyazulazula. Yeah. So indaba isekuthini uJobe lo uyakukhonza ngoba umbiyele. So ungamthathela izinto akasoza kukhonza. So vuma ngimehlisele ini izinhlupho zabona uzakuthethisa. Right. So indaba esekuthini vele uSathane indlela asebenza ngayo ekuletha inhlupho ukuthi abantu bathethise ubani? uNkulunkulu. Alright. Ufuna ukuthi so uSathane uya attack ngendlela ezinengi. Kwelinye icele uThixo uyasinqobisa ngendlela ezinengi. Njalo njengoba uKristu wanqoba esiphambanweni kuthi ukuthi ukunqoba kwethu kubalelwa kubo bani? Ikithi. So ngiba lombuzo nje engiba lawo lapha ukuthi nxa kuyikuthi uSathane nxa eattacka lesendaba kaJobe le abantwana bebhubhe izisebenzi zibhubhe company nxa kuyikhampaniwe uswela nxa kuyikuswela uswele lokhu lalokho. Kambe uNkulunkulu nxa sikhuluma ukuthi ukunqoba kukaKristu ngokwethu sikuqathanisa njani
lezehlakalo zempilo esihlangana lazo on daily basis. Umuntu yalahlekelwa ngabantwana esemdala esengasasoze ayenelisa ukwenza njani ukuzuza abanye abantwana. Kodwa iBhayibheli layo lisitsho ukuthi kwakhona ukunqoba kaKristu ngokabani ngokwakhe yena lowo muntu engumKristu. Abanye babulawelwa abantwana, abanye bachiwa nje bengakhangelelanga ubaba wayegoli wahle wahamba kodwa engumKristu. Kodwa iBhayibheli lithi ukunqoba kaKristu njalo ngokwakho. So kumele siku-address khonokho ukuthi isifundo lesi sizositshengisa ukuthi uSathane angasihlukuluza alethe konke esingela control lakho thina. Kodwa akumelanga sithathele ukuthula kwenhliziyo. Amen. Othahla funde ususela evesini ka8 ayigcine evesini ka11. Ngibona ingasinika impendulo yalokho okhuluma ngakho ukuthi uKristu yasenzelana. Yes. Mhlawumbe singakabali asinanzeleleni lokhu balaleli. uGatshani uthe uyabhonga njengengwenyama. Ayisiyo ingwenyama but yena uyabhonga uyalingisa. Ingwenyama iliyani yakoJuda liyani uJesu anti. So nxa ebhonga okunye okungasiphambanisa ukuthi siyalahlekelwa yikukhetha ukuthi le imitation yengwenyama. I-voice singalahlekelwa ukuthi le ngekamlimo le ngekaSathane. Sizangena ezinhlupheni singananzelelanga futhi. Yikho sizagcina sisethuka. Omunye nxa ufanisa lenkomo ezisesibayeni. Ubhonge ekhatshana futhi uSathane kabhonge eseduze. Ingwenyama ibhonge iseceleni kwesibaya. Ibhonge ekhatshana. Ithayimele ilindele ukuthi ezaphuma isibaya ezayeqa imigoqo laphana yebanjwayo. So lakithi asibeni kwazi ukuthi zona izinhlupho ezibuya lo Sathane ubhonge ekhatshana uzama ukuthi asizwe ukuthi kati siyakholwa yini kulo sibizileyo. Thina singethuka siphaphatheke simangale siphume sesidliwa ekugcineni bese silahlwa. Kodwa malibonke igama lenkosi ngoba ngazabhonge njani umlimi uthi thina singathembeka sihlale siphakathi uthi uzasirestore uzabuyisela ukuthula ezimpilweni zethu uzasigcwalisa. Kasebaleni UPhetro uqala ngo5 ivesi ngo8 sisiyafika ku11. Zithibeni niqaphele isitha senu uSathane siyazulazula njengesilwane esibhongayo sidinga esingamudla. Menqabeni liqine ekukholweni ngokuba liyakwazi ukuthi abazalwane benu emhlabeni wonke baphakathi kwazona lezi inhlupheko. Njalo uNkulunkulu womusa wonke yena owalibizela enkazimulweni yakhe kuKristu emva kokuba lihlupheke okwesikhathi yena uqobo uza kulivuselela alenze libe lamandla liqine njalo lithembeke. UPeter lo obhala uFirst Peter lo ku-Acts chapter ngo12 nguye uPeter uSathane wathi embhongela kuthiwa wafaka entolongweni. Uthe sesentolongweni kuthiwa uPeter wabetshela ukuthi zwana ndoda siyakubulala nini kusasa. Kodwa kuthiwa namhlanje yena ezabulawa kusasa. Kuthiwa wathi sentolongweni wayelele. Yena ebulawa kusasa. Engethukanga. Why uPeter wayelele namhlanje yena ebulawa kusasa? Wayesithi no, I know ukuthi uSathane can take my life tomorrow but he cannot take my peace today. Namhlanje ngizaphila ngisekuthuleni okwakusasa kuyabonakala kusasa. Sisiyabonga nxa bengilalele inqumo lapha ziyaveza sobala ukuthi izilingo lezi ezilethwa nguSathane ungacabanga ukuthi nguwe wedwa ogulelwayo, nguwe wedwa ofelweyo, nguwe wedwa ongela malanjani yamafizi, nguwe wedwa ohluphekayo. Yikho ngikuzwe lapha. Njalo futhi ivesi asanda kuyifunda okunye kunithazisayo ukuthi lezi zilingo ezisehlelayo sonke sihlupheke ngalezi zilingo. Ivesi eka10 iyaveza ukuthi ngezizosiphelelisa njengegolide esifunda ngalo la
elingena phakathi kokuhluzwa okumangalisayo kudinga ukuthi ekucinga konke liphume seliphelele ngenye indlela abathandekayo ungahlupheka omangalisayo kube nzima empilweni yakho ungalali ubusuku nemini kodwa injongo yokuthi ugcine konke ugcine usunjani usuphelelisiwe usuphelelisiwe yes yeah akungifundele le iverse uRoma 1 verse ka18 Ulaka lukaNkulunkulu luyabonakaliswa luvela ezulwini kukho konke okungakhonzwa kukaNkulunkulu kanye lobubi babantu abacindezela iqiniso ngobubi babo. Siyabonga livesi isisitshengisa ngesono esiletha ulaka kubani kuNkulunkulu siqeda ukukhuluma ngokuvivinywa okuza ngobani ngoSathane andi kunjalo yes kathi sesikhangela ukuvivinywa okuza ngesono andi sindawonye kulangozi bani bathandeka ukudlalela esigcawini kumbe egumeni likaSathane kulangozi bani ukudlalela egumeni likaSathane kuyingozi ngoba uvele udlala egumeni lingasola ngini and inxa kulezinja khonapho ziyakubamba ngoba vele udlalela egumeni lingayisilo ungadlalela egumeni likaSathane uSathane uyakubamba kuphela and futhi kakukhuthi uyakubamba kwesinye isikhathi ugcina uzinikela kuNkulunkulu uphenduka ngikhaya kodwa amanxeba angaphumi amanxeba ayasale ekhona so kulezinye izivivinyo esizithola ezinye futhi mhlawumbe sizaphila lazo ngokona kwethu lanxa sesiphendukile umlimi uyasithethelela but ama consequences angikhona sizabalawo azabe sikhumbuza ukuthi laphana kakubuyela nxa ngimuzwa kahle uMadobe lapha uthi yena isono sinye ngasinye umuntu asenzayo inhlanyelwa ihlanyelileyo right eza kuvunwa so kuthi ukuthi every time nxa ngisona kangikhangelele ukuthi isijeziso sizabuya esaleso sono akula sono umuntu azasenza kumbe angasenza angasoza athole khona uswazi singafaka umfanekiso womuntu onathutshwala angaze nginathutshwala ngibazi imhlobo yabo but ngiyangizwe ukuthi obunye bakhona ubuyadla ezinye izitho zomzimba so nxa sobudlile ezinye izitho zomzimba kumbe ngamaphaphu kumbe isibindi ngazi umuntu lwana amkhetha uJesu ukugula kusoze kuphele ukugula kuzabe kukhona lapha sevuna lokho akade njani ekwenza so lapha babukeli labalaleli isono siyingozi ekuthini okunye ukuhlupheka esiphakathi kwakho lokho singablame uSathane sasidingela khona sasidingela khona ngempilo yethu yansuku zonke so nxa usona laphana ungani uNkulunkulu akubona uvali labangana bakuboni but izithelo zizabonakala usugula kumbe ususehlelwa ngezinye izinto nje eziyingozi empilweni ngiyindlela nxa senginjalo la nxa as long as senganikela impilo yami kuNkulunkulu ngigula ngenxa yempilo yami yayizolo kangiqinisele njalo kuze kufike kupheleni yikho lokuthona yikho kanye alright ufuna ukukhuluma mina ngithanda ukubonga abantu abawonayo okay kwenza kube lesizathu sokuchumayela lesizathu njalo sokubona ukuthi into le iserious ke ngiyazibuza ngifuna ukuthi nje ngike ngipicture ukuthi abantu bayakwazi ukuthi kunatha utshwala kakukho right abantu bayakwazi ukuthi ukubhema umhlangalwano eMathison awukho ngoba ubhaliwe ukuthi smoking is harmful to health abantu bayakwazi ukuthi ukweqa iguma kakukho right ngoba bakhona abayeqayo kathesi kwaba lama consequence afana lokuthi wazuza umkhuhlane othile wawuthelela lo mama othile ade ngenzi lutho so abantu bayazi manje iproblem ingaphi iproblem isekulungisisweni kwengqondo zethu ukuhlukuluzwa lokho kubuya ngezono zethu
singakunanzelela ukuthi kuyavikeleka kakhulu. Nxa ngingakubeka in simpler terms ngithi mina ukudlula lokhu okubuya ngokuthi bebe kube lezituhwana ezizochaya abantwana. Liyakuzwa? Okay. But lokho okwesono lokho kuyavikeleka nxa singenelisa ukuba obedient kubani? kuNkulunkulu. Nxa umuntu esiyatshontsha lese ahambe endlini ethile esiyatshontsha fice endlini ndiyana kuvaliwe abe sephenduke engatshontshanga akutsho ukuthi katshontsha. Liyana besokuyimpumela yalokho okubunjwe engqondweni yakhe. So ingqondo yethu ingashifta ekugqagqelweni impande yesono. Kuzasiza ukuthi uKristu azakhele ngoba konke esikwenza sikwenza ngokulandela yena. Abe sesisusa ekungawonini sibe sesenelisa automatically ukuveza intando yakhe ngoba yena ezakhele emakhanda ethu. Ngamafitshane iverse lethu liyathinta futhi kuphezulu kwalokho selekuchilo ngolaka lukaNkulunkulu. Yes. Olubonaka kutshoni ulaka lukaNkulunkulu lutshoni lolo? uNkulunkulu ungcwele. Akahlali endaweni engcolileyo. Lapho kulesono khona uNkulunkulu ngeke ahlale. So yes. Nxa ungehla le verse esibaleyo ukona kwethu singaphikelela siwona umusa kunde inkazimulo kaMlimu iyasuka iyathi step back and sisale si exposed ukwenza ungehla le verse lana ifike ukuthini abantu laba basebesenza lezone ezintsha sesebezidala futhi bona ngani ngoba uMlimu ngeke ahlale lapho kungcwele khona. So udinga ukuthi singananzelela ukungcola he comes back athi abantwana bami bavumile bavuma ngiyabathethela but singaphikelela siphikelele sonweni yi steps back and uMlimu angathi step back usisala ku empty void then the devil takes over. Ulaka lukaThixo is a result of uthando lwakhe. Kalufani lolaka lwethu thina abantu. Kwesinye isikhathi uyezwa umuntu esithi wena awukwazi ukuthi uNkulunkulu uyazonda wena. Awukwazi ukuthi uNkulunkulu uyazonda. Khonapho uyabe ngathi ukuzonda kaNkulunkulu. Yabe sithi ukuzonda kwakhe. Yabe senamathisela ukuzonda kwakhe kuNkulunkulu. That's the challenge we are facing. Ulaka lukaNkulunkulu kayisilo lokuthi uyavuma kube lama consequences ungenzanga lutho. Nxa ungenza kuhle impumela yakho na yaba ngokuhle. That's how fair God is. Nxa ungenza kubi impumela yakho na iyaba ngokubi. Then uNkulunkulu kasoze asithathe silesono bathandekayo asise ezulwini akufisayo ukuthi isono sife impela. Ungamncedisa njani umuntu okuleso sigaba sobuhlungu sokuvivinywa ngenxa yalokho azenzela khona kumqede amandla njalo kukhuluma ukuthi amaphaphu asedlekile kumqede amandla? Ungamncedisa kanjani umuntu ukuthi ame eqinile engabuyeli emuva? Yebo iyamukela uJesu njengenkosi lomsindisi ukuphila ngentando yakhe. Of course kungenzakala ukuthi amaphaphu angaphenduki but engikwaziyo ukuthi ukuthula lokususwa kwesono empilweni yakho uza kupha khona nxa ungahlala kuye ngomthandazo. Okunye mfundisi uIsaiah 1 verse 18 uthi woza siqoqisana loba izono zakho zibomvu kwegazi ngizazenza zibe mhlophe. Kudingeka ukuthi unanzelele ukuthi lapha ngonile uphenduke kuMlimu ngoba uthembekile. kuJohane ngale uthi if we confess our sins uma sivuma izono zethu uthembekile njalo ulungile uza kuzesula uzasithethelela. Omunye umuntu angabe sezikhangela athi uMlimu usafuna iscrape esiyimi sengiphelile uMlimu kufuna unjalo. Malibonge igama lenkosi ngoba usunanzelela ukuthi ukucondition enjalo. Ngenye indlela sithi balaleli noma ukusiphi isigaba noma ugula usazi ukuthi imbangela ukugula kwakho ibangelwe ukuthi wenze lokhu wenza kwaphambana lentando kaNkulunkulu.
uthando kaNkulunkulu okhelumile unjalo uyakuthanda enjalo yebo angeke abuyisele unyawo lwaqhamuka ngenxa yalokho okwenza yebo angeke ubuyisele amaphaphu asedlekile ngenxa kanjani okungenisa emzimbeni wakho kodwa ke ungabekezela kukhona okuhle kuzeni kwenkosi akwenzele khona akungifundele uJeremiya 9 verse ka7 ngakho uJehova usomandla uthi khangelani ngizabacolisa ngibahlole ngoba kuyini okunye engingakwenza ngenxa yesono sabantu bami siyananzelela abathandekayo ukuthi nxa sikhangele sikhuluma ngokuvivinywa ngokusobala nje salanda ukuthi lokho kuvivinywa kunye kuza ngobani ngoSathane ajonge impilo yakho ahlasele impilo yakho kade sisuka ukhana bona ukuvivinywa kuza kanjani ngesono andithi ndawonye ukuvivinywa khonokhu okuzayo ezimpilweni zethu kusobala bona kuletha into ethize empilweni zethu kuletha ukuhlambululwa uJeremiya 9 verse ka7 nxa ngimlalele uthi ngakho ke inkosi yamabandla ithi khangela ngizancibilikisa ngibahlole ngoba kuyini okunye engakwenza ngenxa yabantu banjani bami kambe sizwisisa njani lumbhalo ikakhulu nxa ngiqathanisa lalumbhalo obhalwe nguNdoda othiwa nguOswald Chambers uthi yena uma umoya kaNkulunkulu engafithizela ilizwi elithile engqondweni yakho uzwe kusiba buhlungu kakhulu oba lesiqiniselo sokuthi kukhona empilweni afuna kube buhlungu kuze lokho buhlungu bunjani bufe leyizindaba ngize ngafaka lapha athi nje ukukhanya kwethumba angithi ithumba labe libuhlungu lo muntu eselikhama alikhame uzwe ubuhlungu umangalisayo ukwenza ukuthi kuphume lobo buhlungu amavesi la ivesi leli lombhalo lo nxa sikuqathanisa sikuzwisisa usithini kunkambo yokuhlanganela ekuvivinyweni lasebuhlungwini okukhona lapha yikuthi uNkulunkulu lethe isifundo esiqhakathekileyo nxa singamhlamukela singona kulezinye izinto uNkulunkulu azazivumela ukuthi zisehlele kwenzela ukuthi ingqondo iphenduke ibe kwazi ukuthi kuloNkulunkulu omela khonzwe ngaphi ezulwini sithatha umzekeliso wabantwana bakweIsrayeli bathunjwa baye eBhabhiloni oJeremiya sebekhulume bakhuluma labanye abaprofeti hayi lingayenzi lokhu lalokhu uNkulunkulu wasesithi abantu laba bangazwisisa ngcono ngingavuma ukuthi bayethunjwa nxa sebekhona ngale ingqondo zabo ziza njani zizavuleka so nxa sesikusondeza kithi eduze la nxa uNkulunkulu angabona ukuthi uCrayton ngamnika iHonda Fit usindiso kalubona ngcono nxa ubeselayo ngimthathele kumbe umsebenzi lo nxa sumenza ukuthi aziphakamise athathele abanye abantu phansi ngcono ngimthathele kungaba ngani ubuhlungu kodwa kukhona okuyabe kulungisiswa kimi okuza ngincedisa ukuthi ngisindiseke so uNkulunkulu yindlela asebenza ngayo ukuthi kulezinye izehlakala zivumelayo ezibuhlungu kodwa ezizasincedisa ukuthi sibe kwazi ukuthi kuloNkulunkulu ngaphi ezulwini othi ngiphini indaba okhuluma ngayo lapha sithe sichase ngokusobala sonkeni ivesi elika Jeremiya 9 verse ka7 usiyafika ivesi lika 16 uJehova uthi ngizancibilikisa angithi abethi kumbe ngihlambulule andithi ndawonye ngibe sengihlola kumbe uJuda loJerusalem kulazi zathobani ezimbili nxa sikhala indaba le kulazi zathobani ezimbili eziphiwayo lapha ngalokho njalo kuza kwenzeka ngayiphi indlela ubana lindawo sizwisise ekhuluma ngayo lapha yiphi indlela yangikhona ephindwayo la Jeremiah 9 verse 15 16 uvesi ngu13 uthi yena uJehova wathi kungenxa yokuthi sebelahle umthetho wami ebengibalaye wona kabangilandelanga lo mthetho wami kabawulandelanga esikhundleni salokho bona balandele ubukhuni benhliziyo zabo balandela obhali kwabaliswa konke lokhano abakulandele so umlimi uyabefuna ukuthi ngibe kuoven abafake kuoven
abakhiphe sebebhekekile sebevuthiwe kungasakhanyi ukuthi iflower ile ichukela ile kodwa sebehlangene sebelomngqondo omunye kungikhumbuza indodana yolahleko isiyenze konke yachitha yalahla intando kuthiwa yachitha buchapha kwaze kwafika ukuthi zifisa ukuthi ngayadli izinto ezidliwa zingulube ingqondo zabe seziphenduka that was a purification process ukuphenduka kwakutshengisa ukuthi inhlupho sehlangane lazo sekholise waqeda sezimbisela so kuleli hlupho ezizakithi zizedimana zisigezise zisihlambulule amaqhwala esono kwesinye isikhathi ukuswela ongazenzelanga khona angibali ukuswela kokuthi uhlalela ingqondo kanti ukuswela kokuthi uyasebenza ngapha la ngapha kodwa uThixo uvumile kwavaleka esenzela ukuthi ube kwazi ukuthi impumelelo kayibuyi ngokuzama kwakho kodwa iza ngoThixo lokho kuyakusiza kuyakupurifya izikhathi eziningi mhlawumbe wena ungazuza izinto uyazigqaja okumangalisayo mhlawumbe exactly mhlawumbe ungazuza abantu abangu-100,000 bangalimala ngenotho yabulayo ngoba uzathenga ama-drugs influence abantu ngendlela engayisiyo so kulezi uThixo uyazi isigaba esikuso and thina kumele sisise ukuthi nxa ngisesela engingakwenza kakhulu inotho engingayenza yeku-investa kakhulu ekuguqulweni ngenziwe ingqondo zami zibe zintsha kuKristu kwenze ukuthi nxa ngibamba lezi zinto ngenelisa ukuba isibusiso so ezinye inhlupho material ziyasincedisa sibili and physically ziyasincedisa ngabonthi lihlo lakho kalamngcele liyakungesa esonweni ahla ukuthi akuze umhlambulule isiphofu ohlube isiphofu ngabusabona emotoni okay okunye isibonelo sike sasebenzise segolide sithethe na igolide lelana lifakwa lingani liyisiliva lileli lama impurities amaningi laphana lichise into leziyana zincibilike kuze kusala igolide kuze kusale kungasaliso kumhlophe konke okungasogolide kuyaconsumewa ngumlimo so asivumenini ukuthi sigezwe sihlanjulule ezinye inhlupho vele zilanda ukuthi zizosenza sifane lo Jesu uthi yena ungcwele lathi kumele sibe ngcwele zilanda ukuthi zizochisa ezinye izinto esesibambelele kizo size sisale sibambelele kumlimo omunye umuntu uzathe uthi kukhona lapha kumbubambelele emalini kumbule enyanga yakhe so ngelinye ilanga uzathi ufike enyangeni yakho uthole kulelembe libomvu uthi uyabuza uze kuthiwa uncuba ufile lo wade uthembe umlimu avumele inyanga yakho ilali ukuze wena ubone ukuthi ubuthemba indawo engayisiyo uyancibilikisa uzancibilikisa vele konke okunye ekusemaceleni esisikuthembileyo size sisale thina sesithemba uJesu kumbe ngumntwana angithi yikho phela usihlabele 146 verse 1 kuya ku4 esikhumbuza ubana kasedumisa inkosi saphila ungabeki ithemba lakho kumadodana omuntu omphefumulo wabo kanjani uyaphuma kubo ngesikhathi esithize kule ndaba eka Nebukadneza wazikhukhumeza waziphakamisa uNkulunkulu wathi hayi mana ekudlutshani for 7 years after ukudlutshani uNebukadneza wathi kuloNkulunkulu okumele akhonzwe ngaphi ezulwini so wamhambisa kweyakhe ovelo kumbe ifenesi eyokudlutshana ngemva kwalokho wabakwazi ukuthi kuloNkulunkulu onjani omnye undoda nguJona 3 days esiswini senhlanzi kwaba ngani kubuhlungu kodwa ke uJona ephuma esiswini senhlanzi kuye kulungisiswa wayelungisiswa waphuma laphana selengqondo ehlambulukileyo ingqondo entsha ekwazi ukuthi kuloNkulunkulu ngaphi so ngithi lapha ababukeli labalaleli kulezinye inhlupho ezizayo ukuthi zizosiphathisa njengoba izikhulumile so kasenga khangela inhlupho ngelihlo elinegative izikhathi zonke kodwa zikhona kubana zisiphathise ngiyangizwe ku prayer band uyeza ukuthi izicelo lezi abantu inhlupho abazifuni but azange ngithi inhlupho ziright inhlupho vele kazilunganga kodwa sikuthola esifundweni ukuthi inhlupho ziyasincedisa ukuthi njengegolide sipurifywe sifanane lobani kuyini okumele sikucele ukuthi siphakathi kwezenhlupho
kasingalahlekelwa yikukholwa sime siqine edwaleni elungubani elunguJesu ngoba inhlupho noma siyafuna kumbe kasifuni zizabuya sikambile ku prayer band kumbe sikambanga inhlupho ziyabuya kuphela so okuqhakathekileyo yikuma kuJesu engxe okunye kumele sikunanzelele balaleli ukuthi ungazibona ungene kuhlupho thize kusivivinyo thize akukhangela ubudlelwano bakho loJesu engxe yikho lapho esingathola khona ukuthi umlimi ufuna ukungilungisisa la ngiyabonga usalungise ukuthi sifundele uKorinte wesibili ngo-12 verse ka7 ngothi ngilethele ingqobe ngalokho sikhuluma ngakho cabanga ngezono ezikuhluphayo namuhla kuyini okuhluphayo sono bani esikwehlulayo kulabantu abathi ngilesono sama ngithi uma uNkulunkulu engakuhlambulula ancibilikise njalo kwesitho kuJeremiah engakwenza ngayiphi indlela kuwe na wena ungakwamkela njani lokho esekwenza kubana akuhlambulule akufake kwelakho ehoveni ngoba uNkulunkulu efuna ukuthatha inyathelo eliqinileyo empilweni yakho njengalokho ezakwenza akwenza ngoJuda ngiletha ingqobe kithi sokuthi akucabange yakho impilo namhlanje kuyini sonobani esukhathazayo uJehova ulakho bana akungenise phakathi kwembiza yokuthi akupheke ungakwamkela kanjani so ngenye indlela ngithi mina ungangena phakathi kwenhlupho yazibona uNkulunkulu udimana alungisisa ulutho thize empilweni yethu njalo kube silaleli bekhuluma akusifundele leli verse abaseKorinte besibili ngo12 ivesi ngo7 ukuze ngenqabele ukuzikhukhumeza ngenxa yalezi zambulo ezinkulu kakhulukazi ngahlatshwa ngameva emzimbeni wami ayisithunywa sikaSathane ukuba angihluphe kuyini esikuzisayo ngalo umbhalo kulomahluko bani phakathi kokugamula isihlahla lokuqumaquma ingatsha zalesi sihlahla ikakhulu nxa sikhangelele leli verse uthini uPaul la ugamula isihlahla ungasasifuni kodwa ukuqumaquma uyabusenzela ukuthi sikhule kakuhle sithele kakhulu so uPaul ngiyayithanda ingqondo ayelayo nxa ekhangela izinhlupho uyatshengisa ukuthi nxa uhlupho soluhlasele umuntu kumele athathe isikhathi sokuthi aze abone ekhula ngohlupho lwakhona lolu hlupho lukaPaul ungafunda kuhle kuthiwa wakungayisikho ukuthi wonile kodwa lolu hlupho olwalumncedisa ukuthi engawoni bese ukuthatha kakhulu indlela amukela ngalo uhlupho yes so indlela ayamukela ngayo uhlupho ayisilo luhlala lutresa ukuthi nxa sengehlelwe lolu hlupho ngubani okwenzileyo nxa sengifelwe ngumntwana ngubani okwenzileyo but indlela amukela ngayo uhlupho uhlupho solubuyile lungincedisa kanjani ukuthi ngiyale ngibambelele kuthi alright yebo okunye uthe yena uhlupho lolu ngalunikezwa ngezinye indlela umlimi uyavumela ezinye izinto zenzakala ezimpilweni zethu uthe benza buza ngalombuthi kanti wathi uthatha isizathu singuthi yena angazikhukhumezi aluba ngabe isite yakhe yayi right lezinto ezivezela mhlamba ezibona uthi wayengazikhukhumeza athi mina phela yimi ngiboniswa nguNkulunkulu untshengisa lokhu la lokhu mina yimi konke lokho but uthi wenza ukuthi ahlale elobudlelwano lomlimi ahlale ethandaza ahlale esona ekubika ukuthi mlimi don't forget to attend to uhlupho lolo so ezinye indawo esingena kizo umlimi uyavuma ukuthi kube njalo ukuze silungisiswe yazi uJobe kuthiwa wavuma wathi ayihambe zama Sathane uJobe was not part of that board meeting hayi wayengekho wavuma ukuthi uJobe kahlukuluzwe kodwa futhi akulasilingo esiza kufikela esiphezulu kwamandla akho umlimi khonokho okufika kuya kwazi ukuthi you can handle kukithi ukuthi kasikhetheni kuhle ukunqoba because ukunqoba siyakukhetha lokuthi singanqobi futhi siyakukhetha right ufuna ukukhuluma ngikhathazwa izikhathi eziningi
ngumcabango ofana lokuthi uNkulunkulu kaphendulanga umthandazo wakhe. Okay. Just says ameva sehlabile. NjengoPaul, Yeah, ameva sehlabile. Ugcina usithi uNkulunkulu kaphendulanga umthandazo wakhe. Istatement ezinje zitshengisa ukuthi mina ngiyabe ngivele ngile yami answer. Ngoba esilakho ngomthandazo ukuthi siyakhuleka uThixo uphendula ngesikhathi sakhe afisa ukuthi kwakhona sisikhululwe ngaso. Ayikhona ngendlela engiyaziyo. So nxa ngikhuleka umthandazo uya-answer khonapho. But mina nxa ngivele ngilokwami ukuthi umlimi kumele ahlakhiphe le problem. Ngizathi umthandazo kawu-answanga. But uThixo uhle wa-answer ngokuthi ameva ahlale lokho ekhona. Akufundisa ukuthi awuhambi kakhulu usenza lokho obungakwenza. Sikhangela indiyena ukufundwa ngekhanda ukuthi ungamangali. Sesikhangele inhlupho ngokuvivinya ukuza ngoSathane, uvinya ukuza ngesono, ukuhlanjulwa konke lokhwana ke. Sesifundani ngokuvuthwa kukaPaul ukuthi uyavivinya kodwa indlela amkela ngayo lesi sivivinyo ngibona niso kumele ukuthi umuntu wonke uyamkela ngaleyo ndlela ngoba lapha sivisa ukuthi kamangalanga kodwa wakwamkela. Yeah. Okay. Umpostoli uPaul wakuzwisisa ukuthi kulezinye inhlupho uNkulunkulu azivumelayo ukuze zisincedise ukuthi sikhule ngapi ekukholweni. Phela indaba yezinhlupho lapha esikuthole esifundweni yikuthi uNkulunkulu uyazivumela ukuze zisikhulise ngapi ekukholweni. Yikho lapho kule ndaba. Nxa simkhangele nje umpostoli uPaul sinanzelela ukuthi ilevel yokholwa ekuyo yayiphakeme. Wahlangana lezi inhlupho eziningi kwenye indawo uyabalisa kodwa akula lolu lodwa uhlupho olwamsusa kubani? KuKristu. Wayenanzelela ukuthi izinhlupho lezi number 1 zilethwa nguSathane. Number 2 lezi uNkulunkulu azivumelayo uzivumela zila elani elesizathu. So lokho kwamenza waqina kuJesu. Othi sithi so ngelizwe lilodwa just one word. Okokuqala ngokuthi ngithi mina enxenye lomthandazo ukuthi ufuna ukufuza uJesu Kristu umhlobo othandekayo. Zimisele layo kubana uthwale inkezo ayiphuzayo. Ngelakho izwe lilodwa uthini khona ngapha? Asamukele nini okunye esihlangana lakho. Uthe eseyamukele kwathiwa my grace is sufficient for you. Umusa kaMlimu usanele laphakathi kwezinhlupho esilazo uJehova ulathi kasihambeni ngesibindi siye phambili. Mina engakutsho balaleli lababukeli izinhlupho zikhona. Kodwa la nxa zikhona kasibeni kwazi ukuthi silaye umalusi othembekileyo nguJesu. Kasoze asishiye. Kasibekeni nithemba kuye sikhuleke kuye isikhathi zonke sibala iBhayibheli. Iyo kuphela indlela esinganqoba ngayo isitha esinguSathane. Yes, esikudingayo balaleli sesekulo mhlaba ukuthi isono sisuswe kithi. Kasiphileni ngomthandazo uThixo oza kuba lathi ngitsho lanxa siphakathi kwezinhlupho. Kasibe nilomthandazo. Baba wethu osezulwini siyabonga ithuba elihle osiphe lona ukuthi sifundele izwi lakho. Singababazi izinhlupho kodwa sibonga ukuthi kukho konke okusehlelayo wena uyasinqobisa. Ngikhulekela abadlula phakathi kokuhlukumezeka ezimpilweni zabo. Baphe ukuthula okumangalisayo ngegama likaJesu. Umthandazo wethu ukuthi sonke esilapha kanye labalaleleyo isono sisuswe kithi umusa lothando kwande kithi ngegama likaJesu siyakhuleka. Amen. Amen.